Elektrovojvodina će isključivati potrošače u Novom Sadu, Futogu, Kovilju i Čortanovcima. Novi Sad od 12 do 13:30 časova, zgrada Dnevnika na Bulevaru Oslobođenja. Futog od 8 do 12 časova, od Sonje Marinković 21 prema Salašima, Kudeljara i Ciglana. Od 8:30 do 12 časova, braće Bošnjak od 1 do 35. Kovilj od 8:15 do 14 časova, delovi ulice Ive Lole Ribara. Od 10 do 11 časova, Jovana Jovanovića Zmaja od 2 do 12 i od 1 do 13b. Petra Drapšina od 66 do 78 i od 61c do 65. Od 12 do 13 časova, Jovana Jovanovića Zmaja od 32 do 68 i od 35 do 63. Čortanovci od 8:30 do 13:30 časova, od Sremskih Karlovaca do Čortanovaca, Krivac, Karaš, Donji Matej, Dragutinovića Salaš, Natkaraš, Borov Gaj, Srednji Breg, Donji Breg, Inđijski Breg, Banstol, Ciglana, Železnička stanica Karlovački Vinogradi, Naftkahem i Hotel Vila.